Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Wa ba'd. Mga loks pagaremi. Giisu ini senggaitan wa oras. Aditano di mamagusay kung mga bandingan. Si iku agama tano, agama Islam. Amal asubuan o agama tano, agama Islam. Nagyang ko to, aditano di kindulunaan. Kumbal aloks tano. So inatano. So amatan. Giyang kanan adikin dulu naan kumbal alok tano, ed na pa ko sa intano ron. Giyang kaya bisita tano yung mantuak kagagawi. Daasalakaw. Kaya alalim, Isa Ibrahim. Guru kami, balasang kawala, kata ada ka makandaray nun. Guru kami, nainoogi kisi umir ka. Sumbal alok ka, suwam aka, swin aka. Mauuyag silang panimanto, mapipi aginawayra. Alhamdulillah malay limus so Allah kata manimanto na raut lang so balaloksak hindi lalayo lang di pa mangisip Allah. Mida de yung kira na di yung kutwa limuyan so kapya kang bubulawasan bu pagpagumanan wala di yung kutwa mga umuriran si ku mapya mga simba si ku apa. Guru kami, swagama tanu agama Islam. Ay tama na kisa sa unian ko di ka pipi kumbalalos. Masya Allah, Masya Allah. Gingan na di ka pipi kumbalalos na isad na inimpidan o agamatan o agama Islam aging kutua kinisubu. Ayas sabab yan na si kusubuan wallah, si kapakay sa isaw, si mga simba, na itutundog yan lalayon agyang kanan akapipay kumbalalos. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Lain tanong managyan ka na ayat mga urip ng Allah. Anto na ipagkumaanan yan. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Bu ini palyugat o kadnan ka. So kasimbaon askan yambo sadidin ipanakuto. Uriya nagyang kota simba si ko Allah, nagusulitan nung tipa na kotoon, na piya ka tunog yenon, so kapipiyeng ka kumbala aloks ka. Bupipiyeng ka, sumbala aloks ka, sa daapi tetaman yan kapipiya. Dabong selbo ka saden sa kapi abuntal, ading kaun di kapipiyay na pipiyaan ka sila. Yin ni suguan o agamatan o agama Islam. Winis en Nabi sallallahu alaihi wasallam antu na imakan bi aman na padukumian winian na paganay na susambayang si kurasyan na ikadua na tigi na sukapi pe kumbalanuks na ikatlo mi aluy Nabi sallallahu alaihi wasallam na sukaprang sananan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabutan tanwa swagama tanwa agama Islam. Na tanto niyan ay susugo aging kotwa di ka pipi kumbala aloks. Guru kami, panganinta ko Allah asumbal aloks tano na mamakasulod siran sa surga. Amin ya Rabb. Siyapan siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb. Tatapan niyang kiran sukalilintad na kapipi agina. Amin ya Rabb. Guru kami, sumbal aloks tano na langon siran rakit tanong miyarasay. Pakaisu. Siran adwa antay mas priority pakitu PPN raketano agama tano agama tano. So ina anta kaso ama. Masya Allah, Masya Allah. Mga loks pagariya migyan ka na napakaisa diyan kaya Syekh tano na namya adwa na si ku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada na sa katawa mamamya ko maku Rasulullah. Tingin na ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Antawa tigin niya kanlay kabnar si ku mga tao si ku kapipir. Anto na mialo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan na ummuk so inaaka natigman naging kuta mama summa man antay makatundugun ya Rasulullah natigyan na si inaaka ummuk natigyan man na antaway makatundugun man natigyan na ummuk nasip man si inaaka namya kay sip man naging kuta mama antawap man makatundugun nagubugum ni Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam summa abuk nasuk mantigyan suamaka sa manutu mga urit no Allah mga arian niya di mamamakin gimanto na
miakat lumaaluy o Nabi sallallahu alaihi wasallam so inaka naguniam bupiakat tundug si amaka. Ando na isa subundanusan kana ba makna niya nabatano di pipay so amatano. Kaso amatan na kerasay si sagyang kuto adin yang dikapangawiyagan ay naawida kalyan nagyang kuto kapakan ka kapakambangan akapipya nagusto kapakabulus ka si sagyang kuto mapi at turugan. Ogay nasuina ka nasukyara sa inyan sa timang buwa balinit mga uripun Allah na di tanong kabayadan si kumbada loks tanong. So kinimbawa taan niranok tanong na tudun amargan sa miniki pagagawsiran si kunyawairan Arab busa mimbawa tataniran sa mauyag tanong kipiyasi sa diyan kaya dunya. Allah Ta'ala. Miyasabuta miro guru ami na isusugu Islam so kapipe kumbala loks. So pakauto na sumambo so karata ikapulok-loks na isa sa paroto wagamatanong agamay. Pa kaysi anto na yung mga pad-abuntal o karata ikapulok-loks. Masya Allah. Ape tanong binabi nagyang kota pinakamababong. Nahuman aya pa ba kauman? Anto na yung pinakamababong. So kaya giraw Allah sa Quran, wala taqul lahuma uff. Anto na yung maananan, uffin. Anto na yung maananan mga urit ng Allah. Ibarat yan na adin-adang kakaswat na miyang ganabakiran. Naging kutubo kaya giraw ka upang makosertan wati. Manakan na. Sadaka maswat si sagyang kuto pinggan bakiran. Nagina ni pinakamamabenda din kepakai. Ayap menari ubaka terus sama rata. Ayap naribang kabuga wagyang kotang belaloks ka. Ayap naribang kasiran sintai. Taman sami alif sa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu man la'ana walidayhi. Pimurkaan wallah. Suskannya nutwa pimurkaan ya sumbelaloks yan. Bayni pisintaan kasoloks ka di. Kaya nga pisintaan na diyang kutuan luksos sa nakaur ka na pisintaan yan mambugin kutuan luks ka Allahu Akbar na isa sa paranan o agamatan o agama Islam. So langon nubuntal agyang kota di mapi adikin dulu na ang kusanakaw di salakaw na di na ng kapakay ayap na rin si kumbala aloksan Allah Ta'ala. Kad na nami relaing kasumbala aloksan pamakasubdang kasiran si Kosar. Guru ami aya pada pakai se na beudem puna mga tao ali kumbal aloksta ay susugu Islam kedikiran mambu dikasih. Masya Allah. Ganyan ang pakai sa mga urit ng Allah na isa niya kailangan na sabundan. Kagi ini sugur tanu agamatan agama Islam magyang kutwa kasumpata tanu si kumanga tunganay tanu. Ikuyang petaan tanu si kumanga dadeseb tanu. Ilain tanu so mga bapak tanu so mga babu tanu melagid si kiamaka o di na si kinakana pato tagyang kutwa kapipeng kakiran. So karumang ka bala ka sa tapar pato tagyang kutwa kapipeng ko. So mga wataka na kailangan agyang kutwa kapipeng ko. So siringan ka so salakaw di salakaw na pato tagyang kutwa kapipeng ko. Giyan na ni wasiya insan artanum Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bupipeng ka sa mga tao sa dulunaan ka sa mga tao si kumapia apa parangayan miya kapia-pia ada dabiatan miya kapia-pia kateru miya kapia-pia galbag wallahu ta'ala a'lam. Balasan Allah agi yang ka ya guru tano kudanian kapakan deraino miyosain yan rekitano sama kempet agi yang kotwa di tano dikin dulunaan kumbala alokstan. Salamat guru ami. Amal apa penelamatan tano naging kaya kasasabapan. Sa kapakata taros aging kaya programa tanong. Sekalian soan nasiha multimedia. Maka tutu na tanok man mapitak ko lagi da oras. Giebu suwata iyo. Laki niyo. Pagarin niyo. Da asalakaw. Ki amin Abul Hasan Aluyudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musyahidin al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giinamyak kay tuito so mga tao ang mananaguntaman sa iyong patahadyo. So kababalo yagyang kay agamat agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kutwa pirikiri keban agyang kutwa kawiyawiyag agyang kutwa mga tao si isa agyang kaya dunia nalangun tanurun den matao ingeda iya sarigidan alungan adita
ingeda iya ditanusi ketatap kena betanusi kakan. Search aniyo agyang kaya Facebook tano ini ngaranan sa An-Naseha Multimedia. Kailay tanong siya sa mga pitibarangan ng mga video tano. Manipakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tano. Ang makapupong kung mga andawan o mga ulamat tano.